Selam aleykum, hurmetli telesерджілер, Millet телеканалының эфирінде хабарлар авто информацион программасы диқатыңызға авалия тілем. Студияда мен Фадиме Сейтмаму çalışам. Bu haftanın en mühim ve gerekli haberleri hafta bizдің muhbirlerimiz tarif etем. Bugün programmamızda. Kefege yakın yerleşken Nasipköy'de yanı cami peyda olacak. Aluşta civarında yerleşken köylerde kanalizasya geçirilecek ve evler su borularına koşulacak. Kırımның köylerinde acele yardım noktalarını abadanlaştıralar. Kırım sportçıları Serbistan'da Kyokushinkai karate halkara turnirinde 4 altın medal kazandılar. Sergey Aksyonov Kırım hakimiyetinde olacak miqyazlı denişevler hakkında 2 haftadan son tarif edecek. Oktyabr 16 günü Devlet Şurası'nın sesiyasında o Cumhuriyet hakimiyetinin strukturasını ve gelecek 5 yıllık hareketler planını takdim edecek. Şimdi hakimiyet organları işinin keyfiyetine ve semeriliğine her bir seviyede kıymet keseler. Emdi kadrlar rezervi teşkil oluna. Kırım yolbaşçısı Rusya'nın en yaxşı regionlarının misalini nazarga alıp her bir idarenin ve vezirlikinin programması tizileceği Понимаем, что необходимо сделать. Каждый день с утра перетряхиваем структуру всех исполнительных органов власти, подведомственных учреждений, советов депутатов региональных властей, Государственного совета Республики Крым. Однозначно, то есть, смотрим на качество действий, качество, результативность работы каждого органа власти, оцениваем нагрузку на каждое должностное лицо, формируем резерв кадровый для замены на вакантные должности, готовимся к конкурсу, который будет проведен в муниципальных образованиях на замещение должности глав администрации, это исполнительной власти. Поверьте, очень кропотливый, тщательный подход. Kefege yakın yerleşken Nasipköy'de yanı cami peyda olacak. Dini inşaat 400'ge jet adamını sığdıracak. Yerli sakinler bu vakayını 15 yıl kadar beklediler. Birinci taş koyuluğunun bağlı merasim hakkında bizim nefbetli kelefhamız. Bismillah, Allahu Ekber deb başlayıq. Nasipköy'nün sakini Qurban Çalov tedbiri keçirgen vaqt dua okuy. Cami qurulmaqtan evvel bu adet kütüler. Temel üçün tranşeyaga sement dolu birinci kurekler atıla. Beton koyuluğu boyunca faal işler başlanır. Yerli sakinler Nasipköy'de kurulacak 400 adamlık camini 15 yıl beklediler. Tap Ukrayna devrinde Müslümanlarga kuruculuk için yer ayırmaga söz bergen ediler. Ama bu iş tek Kırım Rusya erkanına kaytkan son becerilip başladı. Yaxında daga 2-3 yıl evvelsi bu toprağının dokumentlerini yapıldı. Ve dokumentleri yapan son cemaatle beraber karar aldık bu kuruluşunu yapmaya. Lakin finans tarafından çıkaran kıynandık. Ondan sonra 1 yıl 2 yıl bekledik. Sponsor belki tapılır dedik. Sponsor tapılmadı. Sponsorlar olarak cemiyetçiler ve yerli sakinler çıktılar. Kuruculuk malzemeleri satın alındı. Maliyevi yardım gösterildi, para verildi. Şimdilik kuruculuk için maliye yeterli. Növbetteki basamak Sokol hatının abadanlaştırılı olacak. Men bek kulanam, что bizim köyümüzde camini kurmaya başladılar. O camiler milletin birleştiriyor. Men isteyim, что bizim milletimiz tilini juymadı, dinini juymadı. Allah kolay getirsin kurucularga, etezce camini kurup o camilerini toldurayıq. Bu inşaat Kırım'da tiklenilgen 4 camiden birisidir. Birinci taş koyuluğu tedbirine hakimiyet vekillerini de davet ettiler. Уже с 2014 года совершенно все в этом направлении изменилось, именно на созидание и на объединение всех религий, которые здесь представлены, поскольку главными храмами, которые сегодня возводятся в республике, является то, что люди становятся ближе к Богу и, как было сказано, конечно, ближе друг к другу. Devlet Duma mebusy Ruslan Balbek Cumhuriyet yolbaşçısının avalesi hakkında hatırlattı. Kırım'da kult obyektler ve mezarlıklar kuruculuğu için damartalar tapmak. Там, где есть еще неохваченные населенные пункты, люди могут обращаться в муфтият, могут обращаться в епархию и совместно с органами власти, потому что у нас есть флаг, это поручение главы республики, совместно отрабатывать эти вопросы. Kuruculuğunu 2024 senesine yekünlemege planlaştıralar. Bu yerde Nasipköy'nün sakinlerinden gayrı, yakın yerleşken köylerden kelgen musulmanlar da namaz kılabilecekler. Dilara Şevketova, Almas Ablakimova, Akim Bekirov, Millet için.
Украина яваш-яваш сияси эмигрантларға нефес алмақ үшін ава қалдырмай дүния меркезі олдық деп беледілер, амма сияси аят yolының четінде қалдылар. Қырым татар халқының ішлері бойынша векелетлі аппаратыны yok ету милетчілерге қаршы жинайы ішлер. Халқара давалар ве көзге көрінген ұмытсызлік. Тafsilatlarының эпосы Невбет Текелев хамызда. Beklengen ve vaade etken şeylerden bir amelge geçirilmegenden son президентке низбеттен ата bedeni usullar kullanıla. Во время предвыборной президентской кампании вы на высоких тонах поговорили с экс-президентом Петром Порошенко насчет автономии и даже поговаривают, что вы его дернули за рукав. Было такое? O vakit bu Порошенко edi. Sabık dost, savdaş, vatanperver, ozaytı, ozunutu degeni kıbı. Ne kağıtta muhtariyet berip oldu, ne para, ne de vazifeler. Cemilifona yaramay bir şey yapmaydı, onun için Порошенко onu kovmadı. Hatta mebusluk yerini tuttu. Şimdi ise Zelenski'nin komandası Kırım Tatar suali hakkında indememege yollanıla. Tamam, şunun için Kırım Tatar halkı işleri boyunca vekaletlinin aparatı yok edildi. Мне позвонили от штаба Зеленского и спросили, не хотели бы вы продолжить работу на должности уполномоченного. Я сказал, что эту должность нужно сохранить, но не обязательно я должен ее занимать. Я еще пошутил, сказал, что там не должны быть динозавры и мамонты. Давайте назначайте кого-то молодого. Мы порекомендуем. На этом и закончилось. А потом мне передали разговор из администрации, что эта должность создавалась под Мустафу Джемилева. А раз Мустафа не хочет, то мы ее ликвидируем. И моему персоналу еще 2 месяца назад сказали, что все закрывается и вы ищите себе работу. Чубаровның бір бүлдірівінде үмітсізлік іштілі. Сабық мебос әнді сербез сиясетчі. О Қырым ақында суббет етмек үшін августың башындан берлі яны президенттің векілерінен көрішіп оламайым деп айтты. Ничего нельзя решать за Украину без Украины. Но и новая власть должна знать, что без крымских татар нельзя решать судьбу Крыма и замалчивать ее. С начала августа я не могу встретиться с теми людьми, на которых указал президент, чтобы мы продолжили наш диалог. Президент при встрече сказал, это мои ближайшие помощники. Пожалуйста, продолжайте с ними обговаривать законопроекты. А как только мы с ними разберемся, я вынесу их на рассмотрение. Это сказал президент. Я ему верю, но встречи нет. Valiyetine hiç bir neticesi olmagan vakit olarını uydurmağa mümkün. Rifat Çubarov ne kadar tırışmasa bile onun populist olğanını herkes bile. Olar ne kadar vayvalasalar da Kırım'da yekene rey berif kunu keçti. Siyasi migrantlarının Kırım Tatarlar en sık yaşagan yerlerde Karasuvbazar ve Jurtçu rayonlardaki yüksek katnaşıvı gayet rahatsızladı. У нас результат неплохой, из 38 кандидатов, которые выдвинулись, 20 прошли. В месте компактного проживания проголосовало 70% крымских татар. Olar için da bir hoşsuz sürpriz. Bu Kırım delegatlarının Varşavada OBSE konferensiyasında iştirak etip oldu. Eki taraf ne kadar öz noktayı nazarında emin olğanını çeşit intervyulardan korunuyor. Kırım Cumhuriyeti'nin vekilleri konuşuğa hazır edilir, subet, anlayışlı ve tınç geçti. Ukrayna tarafını tutkanlar ise nervalanğanlarından söz tapıp olamadılar. Это позор, ребята. Вернитесь на родину, хватит заниматься подменой понятий. Мы живем на татары, родине, Эрвин. Вы в Киеве живете. Я живу на своей родине. Крым — Крымских это Украина? татар, родина — это Крым. Вы это хоть понимаете? Да. Ребят, вы занимаетесь подменой понятий. Вам родители, когда вы маленькие У вас есть были... украинский паспорт? Нет, я отказался от гражданства. Вы когда маленькие были, вам родители говорили, что Эрвин, родина ваша — это Крым. Эрвин. Ukrayna'da yaşamak kun-kunden ağırlaşa. En azdan memleketinin tışkı borcu 46 milyar dolarını teşkil etti. Büdjet ise tek 31 milyar dolar. Bundan büyük kısım tışkı borç hizmetlerine ve harbi ihtiyaçlarga masraf edildi. İçtemey destek, tahsil, tabiat ve infrastrukturada muhtaç milyonlarca adamlar akta bir kimse düşünmeyi. Zaten yukarı radanan mebusları destelerinin yana kanun leyhalarını kabul ettiler. Kımerde olarına hatta bakmaylar. У команды Зеленского нет социально-экономической программы развития украинского государства. Зеленский продолжает путь, который выбрала Украина при Петре Алексеевиче Порошенко после государственного переворота в 2014 году. Фактически мы видим, что Киев не собирается отдавать долги. Украина продолжает занимать деньги у международных кредитных организаций и ведет себя как государство-попрошайка.
Бүгін мемлекетінің бүтін паралары уйдырылған женке кете, оны олар атта Авропа тарафының талабы ile тоқтатмаға истемейлер. Тіленчі мемлекетке бүтін devlet топрақларыны четелге сатмақ elverişlidir. Çünkü borçlarını қайтарып оламай. Украина үкіметі ось майлеви айын ойынлары үшін mesuliyetlik taşıyacak mı, yok mu? Bunu vaqt gösterir. Naciye Исаева, Севиля Меметова, Millet için. Ақмешіттің Медениет Вератлық паркында хужур тапылма. Пайтақтымызда муэндислік ағлары ерлештірілген вақыт инсан кеміклері тапылды. Бұл ақта малумат іштимай ағларда пейда олды. Бұл қадими мұсылман мезарлығының кеміклері деген фикер пейда олды. Мевзуны Айша Шулакова девам ете. O kadar dava çıkargan tranşeya mına budur. O hatta tamir işlerini toxtattı. Şehir rahatlık bahçasında işçiler kemiklerge rast geldiler. Şimdi ise esas sual. Kemikler kimge ait? Bu tapılma hakkında birinci olarak içtimai ağlarının kullanıcıları haber ettiler. Ahmejit sakini korungen kemiklerini fotoğa çekip resimlerini neşir etti. Şimdi ise Kırım sakinleri bunu faal şekilde tefsir ettiler. Allah'ım anda mezarlık olganını bilmedim. Bunu tez toxtatmak gerek. Kim anda işler alıp bara eken? Bu yerde Ахметшит шәрінің мезарлығы еді. Сонманда чөплік жияйдылар. 1820 сенесі свалка ерінде инглиз услубында истират бақшасы құрылды. Бойле вазиетте işler toxtatıla ve araştırmalar yapıla. По разным источникам оно тянулось вот здесь вот по улице Воровского, вот сюда приблизительно до дворца Калги Султана, вот, а здесь в эту сторону до современного архивного спуска. Тарихчыларның фикрine көре 4 asır evvelsi Zemanivi rahatlık bahçası yerinde Müslüman mezarlığı yerleşedi. Bunu 1783 senesine ait Ахмечит şehrinin planı tasdiqlay. А кладбище, судя вот по историческим данным, существовало до конца XVIII века. И уже в XIX веке оно не существовало как место для захоронения. Постепенно город поглотил это кладбище. Вот здесь появился городской парк, а здесь городская застройка. Реставратор-мемар Ольга Сергеева ise bu kadimi mezarlıkka ait kemikler деп saya. Onun айтқанына көре тетқиқатларны кечирмек керек. Вообще традиционно в пойме реки кладбища не обустраиваются, потому что, как говорят, санитарные нормы написаны кровью, вот этими эпидемическими ситуациями. То есть тут это нетрадиционно на берегу реки обустраивать кладбище. Bu vaziyetni Kırım muftisi Hacı Emir Ali Ablayev, Kırım ve Akyar metropoliti Lazernen beraberlikte muzakere ettiler. Olar bu mevzu boyunca hukuk hırçalayıcı organlarga ve komitetlerge müracaat ettiler. Çünkü biz bunun haberini alganımızdan o yerge bizim xadimlerimiz bardı. Hepsini fiksatsiya etti ve militsiyaga biz dini idare adından hadataystva yazdık ve o yerde işlerinin vaxtınca yani öğrenilgencik bütün bu hususlar toxtatılmasını talep ettik. Tünevun bu yapıldı da bizge bir cevap verilgeni yok. Biz bunu kontrol altında tutacağımız elbette. Şimdi obyektde işler toxtatıldı, kemikler ekspertizaga yollanıldı. Hukuk hırçalayıcı organlar tahqiqat işlerinden oğraşalar. Bir fikirge göre bu al atta kriminal tüz taşıması mümkün. Ayşe Şulakova, Ervin Amiraliyev, Rafael Vahidov, Millet için. Алушта civarında yerleşken köylerde kanalizasiya keçirilecek ve evler su borularına koşulacak. Bu haqda Devlet Milletler Ara Komitetinin çıkış toplaşuvunda belli oldu. Tafsilatlar bizim levhamızda. Внизу получается, да? Внизу забьют. Поэтому если сверху, то оно нормально. Devlet Milletler Ara Komiteti teşkirovini yukarı şuma koyundan başladı. Mında yerli sakin os evini nasıl etip su kotergenini gösteriyor. Denizge ve acayip dağlarga yakın yerleşkenine bakmadan yukarı şuma koyunun sakinleri kıynalıp yaşaylar. Endi 20 yıldan ziyade onların evlerine su böyle şlangalardan yetip geliyor. До моего дома 200 метров вода течет по шлангу. Следующий дом 300 метров. Esas su borusunu tap Sovet devrinde yerleştirgen ediler. Şimdi ondan evlerge şlangalarının su yetkizili. Ondan sokaklar boyu borular yerleştirildi. Ama onlarga koşulmak için sakinlerinin ruhsat bergen vesikaları yok. Onun için adamlar öz evlerinin su getiriluvunu teşkil ettiler. В этом году уже подписан приказ министерства о передаче этих сетей нам хозяйственное ведение. Devlet Milletler Ara Komitetinde aytkanlarına göre bu sene birinci iki sokakны suvga koşmağa, 2020 yılı ise bütün kasabаны suvnen temin etmege planlaştıralar. Koyge gaz keçiriluvu meselesi de koterildi. Мы со своей стороны, как Государственный комитет, берем данную ситуацию на контроль подлично
и будем заниматься до полного решения проблемы. Bu isyendi Korbek koyu yerli yatakhanede yakın vakitte kanalizasiya kuruluvu başlanacak. Bundan da gayrı kapital tamir yani elektrik teller dönüştürülüvü ve binanın ok tarafının tamiratı da planlaştırıla. Devlet Milletlerara Komitetinde kaydetkenlerine göre binaga yatakhane statusu berilgen son hepsi işlerini becermege mümkün olacak. Memurlar kaydetkenleri kabı merkezi kanalizasyon sisteması yatakhanege oktyabrının 31'ine kadar geçirilecek. Ayşe Şulakova, Ruslan Minayev, Rafael Vahidov, Millet için. Kırımның көйлерінде acele yardım noktalarını abadanlaştıralar. Ahmezjet rayonu Eskiles köyünde endi birinci modul acele yardım noktası kuruldu. O haftanın sonunda çalışıp başladı. Umumen bu yılı da 22 modul noktası açılacak. Buna Cumhuriyet büdjetinden 300 milyon rublege yakın para ayrıldı. Muhabirimiz Ayşe Şulakova stansiyaga kıymet kesti. Acele yardım maşinasının aydavcısı Александр Ксензов növbeteki hastaga aşıqa Erdaqa sayuvlu. Вызов у нас транспортировка с инфарктом в больницу. Alexander 15 yıldan beri Ahmezjet rayonunun Eskiles köyünde acele yardım noktasında çalışa. Erkeknen beraber da bir aydavcı ve 2 felçer çalışalar. Olarga 11 köyde yardım göstermek gerek. Все валится. И как вам работается в таких условиях? Ну, тяжело, мы уже все аллергики. Acele yardım stansiyası yerli ambulatoriya territoriyasında yerleşe. Bu bina yarım asır evvelsi kurulgan edi. Baştalarımında bala bahçesi yerleşe edi. Tamirsiz mesken kazayı alğa çevirildi. Eşilgen divarlar, çürügen tabanlar, kuf ve karanlık. Böylesi şaraitlerde çalışmağa çare yok dep şikayet etti hekimler. Стены вы сами видите, все полопавшееся. Стену водительской мы уже замазываем. То крыша течет, то еще что-то, ветер подул, шифер сдуло, lezim поправляем. Acele yardım hadimlerinin kıyınıkları yakın vakitte yekünlenecek. Onlar için yanı model nokta kuruldu. Şimdi onu teşkereler mında 6 oda. Aydavcılarını reislerden evvel teşkeruf odası, texniki kabinet rahatlanmak için oda, aşhane, sanuzel ve duş. Evvel böyle bir şey yok idi. Самая главная комната отдыха. Вот, большая, просторная, светлая. До минус 50 градусов по документации выдерживает нагрузку холодовую этот модуль. Ну и самое главное, это комната предрейсовых осмотров. И, собственно, там, где должны проходить медицинский осмотр наши водители, какие-то граждане, которые обратятся сюда за медицинской помощью, медики, которые нужно заполнить документацию. Böyle model noktaları bir ya da 2 brigada için yapılgan da garaj var. Azbarını da tolusının abadanlaştıracaklar. Modul stansiyalar satın alınuvuna Cumhuriyet büdjetten 300 milyon rublege yakın para ayrıldı. До конца года порядка 22 модульных конструкций мы должны установить. А на следующий год глава анонсировал 1 300 000 еще. Это и модульные скорой помощи, и ФАП амбулатории. Поэтому мы в следующий год смотрим с оптимизмом. Yanı stansiyalardan gayrı avtopark da yanılatılacak. Kırım Rusya erkanına kirgen son endi 300'ge yakın maşina alındı. Bütün texnika Rusiyalı gerekli donatmalar var. Böyle arabalar beden imkanları sınırlı olgan adamlar için de onaytlı. Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Yollar yaramay olğаны себебінден Ahmezjetning Anayurt Eki mikrorayonunda sakinleri nakliyetsiz kaldılar. Yerli sakinler aytqаны keby tamir işleri mında 30 yıldan ziyade keçirilmedi. Kommunalçikler cevap olarak sokak reyestrde yok dep mektupler yazalar. Bu mesele hakkında bizim lefamız. Ташлар ve çukurlarını keçip, kichkine balalarının arabachıqta Anayurt Eki kasabasının sakinleri kun böyle yollarından tükenga ya da ilaçhanege katmaga mecburlar. После дождей все размывает. Проехать ни на машине, ни на коляске невозможно. Вот, посмотрите, как мы едем. Мы колеса в разные стороны. Yaramay yollar sebebinden Anayurt Eki kasabasında endi cemaat nakliyeti yürmey kaldı. 102 numaralı marşrut endi bir kaç aydan beri durak yanına gelmey. Сколько раз было, что маршрутка разворачивается на трассе и уезжает. Мы через лесополку выбегали, тормозили, с 2 детьми в садик бежали. Yerli sakinler hakimiyetke ve kommunal hizmetlerge müracaat ettiler. Ellerinde bir deste mektup ve bir ricaga bir cevap. Cemaat nakliyetinin durağı yerleşken Победа Caddesi sokağı Ahmezjet balansında değil. Reyestrde o yok. Дорога вообще не ремонтирует. Асфальт есть, оказывается, в городском балансе она не стоит. Как тогда асфальт положили, я вот это не пойму. Что за это цирк, тоже непонятно.
Ну вот как еще им обратиться? Вот, на каком языке тоже не знаю. Вот. Ана юртеки мекен массивы тап 9-нчы сенелері пейда oldu. Onun иялесі 1000 адамнен зияде. 30 жылда yollar мында ичте тамыр етілмеді. Это еще со времен Украины вот мы требуем, потому что она не ремонтировала. Вот она как один раз проложилась, ее больше никогда никто не ремонтировал. Шымды ерлі сәкенлер соқақ реестрге көстірілмесі üçün имзаларыны топламаға ниет етелер. Sonra есе тамир ішлеріні талап етежеклер. Эльмаса Блакимова, Герай Абдулаев, Милет үшін. Кефедеки eski caminin binası muftiylikке берілежек. Bu вақта Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбек шер мемуриетінің векиллерінен кечірген топлашуы вақытында белі oldu. Украина деврінде Жами Тимирязев соқағында ерлешкен дин жемиетлерінің біріне айтеді. Девамлы музакерелерінің соңында узлашув тапылды. Жами муфтилікке 49 елға вақытынша kullanуға берілежек. Шерінің дин жемиетіне есе оларының ихтияжыларына бутунлей уйғын келген яңы бина теслим етілежек. Буквально не откладывая эти мероприятия, мы решили отработать дорожную карту, и уже со следующей недели мы встречаемся, смотрим помещения, смотрим то, что мы можем предложить. Их добрая воля вернуть это здание, эту мечеть муфтиату, то есть говорит о том, что сегодня мы слышим друг друга, уважаем друг друга. Сақраянның Гортенштадт көйінде Журавушка адлы модуль бала бақчасы açıldı. Мойсисе 100 ерлік ве эпысы керекле талапларға ұйғын. Сақ районында 2014 сенесінден башлап bu енді 6 модуль бала бақчасы oldu. Тантаналы тедбірді бізді мұхберлерімізді болынды. Музыкаль салонда байрамы толком сырече шытырын клява топлары викенген құшанған балалар. Сақ районын Гортенштадт көйінде 100 ерлік модуль балабақша açıldı. Қызыл шеретна шерифлі мұсафырлер кестелер бұ везірлер шыраснын рейсмавена Алла Пашкунова ве мемуриет елбашчысы Галина Мирошниченко. Муйсисянын құрыжылығы тапы 2018 сененің ноябрь айында башланды. Объектны вақытында тапшырдылар. Модуль бала бақчасы бұл енгілден іштірле білген конструктор. Оны әм бөйклештірмек, әм качеклештірмек мүмкін. Баларның сағлығына менфетесір олмасын деп, тек экологик жайетен теміз мальземелер қоланыла. Год тому назад приехали у нас подрядчики рабочие. В октябре месяце начинали все с нуля, с котлована. И на протяжении этого периода я вместе с ними находилась с утра до вечера. Работа продвигалась очень хорошо. Рабочие работали добросовестно, ответственно. Все, что касается детского сада, все есть. Букуны Сусана Халилова экі елбекледі 4 яшлы Эрвин Халилов яңы бала бақчаны пек бегенді. Анасының сөзлеріне көрен дымында мемнені етілі қатнайжақ. Мы будем еще 2 годика ходить. Думаю, у нас все будет хорошо, и он будет очень довольный. Мой сеседе 13 адам çalışacak ulardan 5'i terbiyeci. Баларның яшы 3-тен 7-геже. Балар için кереклі шарайт яратылды. Ашайт блокі, санузеллер ве табиет кабинеты. Следующий, значит, этап. Это будет самый основной, конечно же, программы и планы уже все написаны, они уже утверждены, но ждем получения лицензии на образовательную, дошкольную образовательную деятельность. Сақ районында 77 беңсәкен яшай бала бақшасына 3 көйден, яғни Гортенштадт ве Новове эскі Қарақұр көйлерінден балар қатнайжақ. 40 баланы мақсыз машина ташыйжақ. Детский садик вообще прекрасный, очень яркий, очень красивый, очень просторный, соответствует всем правилам, нормам, всем санпиновским. Практически уже прошли проверочки все МЧС, Роспотребнадзора, поэтому все прошло прекрасно. Сад на самом деле необыкновенно красивый и уютный. Везірлер шыраснын ресмавені Алла Пашкунованың айтқанына көре ағымдаки айда Сақ районында açılған яңы модуль бала бақчалардан бұл енді екінші садар. Рейс айтаки мұнда балалар кереклі тербиеве әр тарафламайын кешаф алajaqlar. До конца года будет 4 модульных, и я надеюсь 2 стационарных. В Уютном мы тоже должны открыть детский сад до конца года, и порядка 900 мест за год
в дошкольных учреждениях получит Сакский район. Поверьте, это очень большая цифра. И мы фактически очередь закрываем детские сады от 3 до 7 лет в Сакском районе. Невбетеке модуль балабақша октябрь айында Новофедоровка қасабасында ачылар. Анда 360 бала бір-бірінен танышып білгі алып башларлар. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Асан Зивадинов, Меллет Ичун. Эльмира Мухтерем Қырымда ilk дирижерлардан бірідір. О Жұмхуриетіміздің Девлет академик музыкалы театрының хадимы. Карьерасыны хор артистінден башлады. Шымды есе театрның баш дирижері олды. Қырымда нам қазанған санат эрбабы унваны бар. Ватандашымыздың мерақлы зенаты ақында Айша Шулакова тариф еті. Бу Девлет академик музыкалы театрындагы оркестрның репетициясы. Чалгычылар гала-концертке азырланалар. Репетиция дирижер Андрей Медведевның Найтвиш атлы увертюрасындан башлана. Буюк коллективның ребері Эльмира Мухтерем музыка мукмел олмағанжы азырланув екінленмей. Қадын омырының 25 жылыны бұ театрге қызмет етуге бағышлады. Охор артисті оларақ чалышып башлаған еді, sonra хармейстер олды. Шымды есе театрның баш дирижерыдыр. Эльмира ханым атты Қырымда нам қазанған санат эрбабы унванына наиль олды. Начинает звучать музыка, я перевоплощаюсь, перерождаюсь, можно так сказать, в другого совершенно человека. Меня захлестывает сам репетиционный процесс, вот сама музыка. Қадын дирижер пульто огунды илік сефер тұрған күніні шынды геджі Эйджан иле хатырлай. Бұ ханума атлы спектакль еді. Тряслись ноги, руки. В общем-то, для меня что-то это было. Но, поставив руки, дав первый аккорд, зазвучала эта махина, зазвучала машина оркестровая. И просто меня ударило в тот момент током. Для меня показалось, это космос. Терен дuyğulu, sıcak kanlı işine bütün liberile. Bu Moskva rejissörü Leonid Kvinihidze Эльмира ханым ақында айтқан сөзлерідір. Қадын бестекер эсерде ачачақ олған мананы енгінлікнен сезе, ве бұны чалғычыларға еткізе. Прекрасные дирижеры, замечательный руководитель. И поскольку она как женщина может сделать то, что не может сделать мужчина, именно своим улыбкой, авторитетом, где-то ласковым словом, так сказать. Эльмира Мухтерем девамлы вақыт Қырымда екене дирижер қадын еді. О музыкаль оқув юртыны, sonra консерваторияны аля дәрежеде екінледі. Бұл білгілерінің епсіні дирижер пульто огынды құлана. Қырым Русия эркянына кірген сон Девлет академик музыкалы театры яныдан нефес алып башлады. Егер эвелки йылларда эки премьера қойылла олса, шымды йылда 6-дан кечірілі. Репертуарда яныланды. Етекчі бестекарлар есе ось эсерлеріні тепси етіп башладылар. Саналаштыру гастроллерінің де сайысы артты. Недавно мы вернулись с гастролей, мы были в Екатеринбурге. Конечно, нам очень понравилось. Это был настолько теплый прием, настолько для нас было неожиданно. И, в общем-то, в дальнейшем уже в планах есть, чтобы были такие обменные гастроли всегда. Шымды артистлер яны гала-концертке азырланалар. Тедбір октябрь айында кечечек. О 65-ші театр мевсымы açılғанына бағышлана. Дирижер должен чувствовать дыхание человека, находящегося на сцене, человека действующего. И Эльмира Мухтерем как раз обладает всеми этими замечательными качествами, которые должны быть у дирижера музыкального театра. Эльмира Мухтеремнің планларында Джузеппе Верди Травиата адлы операны саналаштырмақ. Sonra есе артистлерінен бераберлікте Қырым татар тілінде концерт қоймаға арзу еті. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Меллет Ичун. Қырым спортчылары Сербистанда кечірілген Киокусинкай карате бойынша халқара турнирінде 4 алтын медаль қазандылар. Белград шерінде кечірілген турнирде Авропаның 7 мемлекетінден каратистлер иштирак еттілер. Русияны ярышта Найле Арифова тақдим етті. Чемпионны Авалиманда бізім телевизион тақымымызды қаршылады. Чечеклер ве кучаклануулар боле этеп Найле Арифованы Ахмежит Ава лиманында каршылайлар. Амма яш спортчу үчүн эң чоң бекленилген вакыя бу анасынын корушувдур.
Белград шерінен Найле Галибенен қайты ве ось топлумына да бір медаль қошты. Киокушинкай карате спорт чешінде яш спортчы буюк ирешмелерге етті. 12 яшында о Авропа кубогының сайбы Русия чемпионатында мүкафат қазанған спортчы. Қыз Қырым ве Женеби федерал округының чемпионатларында да алтын медальлер қазанды. Достойно провели поединки, каждый, которые завершили досрочно и стали чемпионами. Найленің идманчысы каратистлер арасында Белградтаки турнирның статусы юксектір деп айта. Бұл Авропа чемпионаты огунде генераль репетиция кібі бір тет бір сайла. Это для нас прежде всего опыт и практика на международной арене, чтобы ребята привыкали к таким соревнованиям и в дальнейшем готовились на чемпионат Европы. Найле каратенин 5 yaşından beri оғраша. Бұл спорт чешіне оны ана бабасы кетіргенін хатырлай. 7 ел девамында чемпион 20 кубок ве онларча медаль қазанды. Олардың эксериеті алтындандыр. Найле эмин муафақиетінің сыры исралықта ве айтқан сөзінде тұрмақтыр. Тамам бұл чизгілер она Белград шерінде ғалибе қазанмаға имкан берді. Ну, конечно, победить. Цель была. Это был турнир перед чемпионатом Европы, то есть посмотреть соперников и готовиться к ним. Да, бір турнир артта қалды. Енді оғде Киокушинкай карате бойынша юниорлар арасында Авропа чемпионатына азырлық. Нәжей Саева, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Милет үшін. Эсап 79-72 Артур Зиядинов ғалебе қазанды. Қырым боксшысы тәжірибелі Американ андердог Дарнелл Бунны еңді. Күрешу в Канадада кечті весе 8 раунд девам етті. Нәтижеде үш акемнің әрбірі ғалебені Қырым татар спортшысына берді. Бұл Артурның 11-ші ғалебесі oldu. Хатырлатамыз әвеллері Артур Зиядинов дүния рейтингіне айет крузервейт боксшыларының 100-лік жедвеліне кірді. Илхамдулиллах 11-0 Аллаға шүкірлер олсын. 11-ші ғалебе бекленілгені кібі рақып өз қабилетлеріні көстерді. Күрешув мерақлы олды. Мен яқшы тәжірибе елді еттім. Иншаллах арды гүр олыр әрбіріңізге қол тұтқаныңыз үшін тәшекірлер білдірем. Бераберлікті біз құветміз, күшіміз бірлікте. Бұл нұқтада яйынымыз соңына етті. Мен сізге қайырлы ақшамлар ве евлеріңізге дайматек әйе хаберлер келгеніні тілейім. Эфирде көрішмек үзіре сағылықнен қалыңыз.